Obrigado tambah nonton ono video ne. Mas antes ne kita halua hane yang button subscribe. Tambah subscribe ne gratuita ho subscribe imi supporta channel ne atau upload na fatin. Halo guys, boa tarde ba Gedon Serabutu. Ya ne hause kuliah liapon tuan no se kusuitan yang belon dia nebe mak ne kriya on channel YouTube o ni naran channel maka auxilio FDC 24 mais antes ne kita halua subscribe ini channel no like ini channel nomos kita halua mos subscribe on channel. Convida mau auxílio FDC 24 atau mai kuliah liapon itu an. Dia botar de mau. Dia kalai. Aku espera kata kita buat. Dia ne hawa karak usul liapon badak kono ba historia lalau kita buat niang sama ka belesai YouTubers ya Timor Leste masih dapat reconhece kata Timor Leste sudah bela magi koi tabot ni konsisten na pating koi lorong tabot hetan subscriber ni barak TV namos emon nontonos komesa barak bela mau bela kontak mau story room. Oke, dia kita ototo emototo atene kata Timor YouTube sudah bela monetisasi au bela hetan osa los kan. Kita Timor sudah bela hetan osa. Maybe ia pergunta sira tambah sira mak kita sampai hetang osang maybe kita ni rai Timor robeng ne YouTuber iha tambah sira mak karak YouTuber saya YouTuber kita bela tene kata liusi YouTube kita emang bela konyesi kita bela turu tene talento kita ne kreativo liusi YouTube exemplo au foto exemplo ida kalau iba musik emangnya musik sira rap sira emang canta site exemplo grupo El Chapo Nya canta música se YouTube lah iya anta ema bela reconhece nya música no sini nya grava nya musik nya tahu YouTube foi ema nonton nya YouTube maka ema conhece nya o loro ema conhece barak email chapo se mala conhece los kan ida ne mak hamosu hani dia ida kata kamu sekarang haturan kreativo mas que kreativo ne la vale mas serap ne mata ngabe hau koko atu halo na pati buat nabe mahogel diusi asa halo video serne video gombal serne anak kontennya serne Sore na mau halo video gombal halo ning nasne to subscriber barak ne dene kita labela tene los kan tambah dene pengira hau karena halo video halo red atau video la dia halo red kunci mana kita labela hidup atau hakat tidak labela dia hakat mana ada informasi kontennya lagi. Oke, agora kita continua ba pergunta segundo niya guys. Mais antes ne ita pode ser que ta halua subscribe a minha channel mau auxílio o FDC 24 sim kita lo subscribe terus dia channel guys ino de segmen kreatif Sporta ita Timor Wangi kreativo aturu ba mundo kata kita Timor sia agora waktu supona ba pergunta segundo mau pensama ka ita bot a karakter TV sa YouTubers tambah idane ita rona kata dala barak emaden YouTubers ne Timor Leste ne ola hetang osanida ema barak mo kulida. Oke dia Priguluk na nai primero hausa YouTuber haula noing artu buka osa idane haula noing I haumos lah noing dia atu hetang osa musi YouTube idane hausa kanoing ya hana hanoing mana hausa YouTuber au halo konten kreator atau turu hana talento buat nebe mah hau iya hau atene hau fahai usi YouTube nomos hau karak anima emos YouTube tambah ita tene kata buat tidak anima emane la fácil ita tu anima emane la fácil ita bela halai mam nasa so ke atu ham nasa da ko insane lain ya ham nasa bela laku ni triste ni ini thanks ratin dia ya YouTube how kan sa YouTuber ne motivação si barat motivação ne mau si exemplo sa ata de vida nomos ita nyarai kare how koti motivação tu si albe tim albe kare matene amo sarenya vlog nomos
lalos yang motivasi si sira lah, maybe how rasik, anan rasik kau nonton channel YouTube si Indonesia sira, how tertarik bahasa kan tertarik. Ada nu sama rai liur bele ita timor la bel halas ini. Ini perguntas los kan. Ita na saung hotu. Ita na saung ino hotu, tusa sira bele ita la bele. Koko muda ita ne joven sira ora Timor Leste larang ne. Nebe Hanoi problema, amoso conflito. Não sabe apa mais dane, aturunya kreativo us YouTube. Ya aturu kreativo us YouTube nya lá em se conhece nya. Né, ema conhece barak. Nya dia mana né? Ema conhece ita. Não sabe apa mabete buat sih. Mabete problema sih. Laya fantasia dia kira baik terus. Jovem hotu karek. Ba jovem sir hotu nebe assisti video ne. Koko atu muda imnya Morris. Anesan halai ba talento kreativo. How tene ita Morris ne idida kia nya karakter rasik. Asa iya nya talento rasik, iya nya skill rasik. Atu halo ser-seret nya iya. Bebe tambah sama nya laya Hanoi atu buka nya skill dan haturu lu YouTube. YouTube ne mabarak bela tene. YouTube ne waturu na kreativo na ba oh ngo tahu abang emang nonton maski 50 red bebe ne emang nonton. Resultado iya. Bele ema idadet mau nonton resultado. La bele patut semangat. Tandu hakat na fating. La bele hakat ba foto boy ne la bele. Obrigado por mau nia dia pun dia ne au foto bara get kata ema conhece ita halo problema ya itu ne bairo anto ema conhece itu ne bairo tambah ida ne ita ne problema ti kira la barik ne dia ema kulitas des. Kare kasane tambah banyak kita acompanha ita tama YouTube antong ema bela conhece ita dia kliutan sema knia no insa maknya saya ema kreativo lao satu ritanya halok ne bela dia ya publik ita tama YouTube lao satu hetang osang o ingan desa mau auxilio dehan kata lao sa YouTubers para tu hetang osang mongino be how ya hanoi ngida maksudnya sabe ema dia tama YouTube hakara hetang osang si YouTube ita YouTube Timor Leste sa bela hetang osang maybe sekali kita kas la precisa osang si YouTube-nya. Iya. Maybe asa dalam rumah iya produk rumah ka, sa ropa rumah akarak suporta de boy, nya channel YouTube ne view menonton para. Anta sira bele profile sirnya ropa ka sasan, maybe sira iya, may promosi fal internet channel, mungkin asa la barak sira bele foto kita osang. Dekan konta den la precisa ita hetang osang si YouTube. Maybe ita rasik buku osang internet Timor diusi YouTube. Maksud ida nemak motivação capaz kata ita la precisa hetan osan no YouTube mas ita halo bisnis rumah ou ita fan sasan li usi media sosial para ema reconhece kata ita bele hatene lolos usa media sosial laos deng ai how tin ki hatama video elet par di hetan osan ne guys kita hano ida ne tambah halo barak det kerek asa ema bele nusa ita la bele yes Carli fong ida ne ema siluk bele ita Timor nusa la bele. Oke guys, ini nama kami nih intervista badak, mau auxilio FDC4, afiar kata kita saya anisan joven tengki kreativo rumah, atu di tanya talento, obrigado ba ini hotu. Guys, au espera ba ne YouTube Timor Leste si bele monetisasi o bele hetang osan tirima totunya karag imine be gosta husu youtuber Timor si mosang ne be espera bot reza bot ina ba si hetang osan. Okay guys, obrigado ba imine be nonton to ikut. See you next time.